Дарси навбатии мо дар бораи хусусиятҳои касрҳо меравад ва ихтисори касрҳо. Пес аз ин қисми чорумро сар кардан аз боби якум биёед аввал ба хотир биёрем касрҳоро чӣ хел ихтисор мекунем ва якчанд айниятҳое ки барои ихтисори ифодаҳо лозим мешаванд дар ҳалли мисолҳо онҳоро дида бароем. Аввал ихтисори касрҳо чӣ буд? Масалан, агар ман каср дошта бошам А ва Б, ман ин ду ададро ки дар ҳамсурат махраҷ аст ихтисор кардам агар зарбкунандаҳои якхела дошта бошам. Масалан, бо мисол нишон диҳам. Чанд будараш мумкин? Масалан, 14 ва 21. Чӣ хеле ки ман медонам адади дар сурат буде, ман метавонам 2 зарби 7 навишта ва дар махраҷ 3 зарби 7. Аз инҷо ман чикор кунам метавонам? Дар сурат ва махраҷ мебинам ки ададҳои якхела ҳастанд, онҳоро ихтисор карда метавонам. Аз инҷо ҷавоби ман чанд мешавад? 2 тақсими 3. ё ин ки масалан бо дигар савол бошад 25 тақсими 40. Ман 25-ро чӣ хел навишта метавонам? 5 зарби 5 ва 40-ро ҳамчун 5 зарби 8. ва аз инҷо дида метавонем ки 5 ва 5 ихтисор мешаванд ва дар охир ман чӣ мемонад? Дар сурат 5 мемонад ва дар махраҷ 8. Ин аст сурати ихтисори касрҳо аст. Ҳамин чиҳоро бо ифодаҳо мо мекунем, ҳал мекунем. Масалан, на бо ададҳо, на танҳо бо ададҳо ва бо ҳарфҳо ҳам карда метавонем. Як мисол биёрем. Чӣ будараш мумкин? 8а квадрат тақсими 4а. Вақте мо ин мисолро мебарем, ихтисоршавӣ ҳам дар соҳаи махраҷ, на танҳо ададҳо ва ҳатто ҳам ҳарфҳоро. Яъне ман 8-ро чӣ хел навишта метавонам? Биёем бо роҳи кушод нависам. 8 ин 2 зарби 2 зарби 2. А квадрат чӣ маъно дорад? Ин зарби А зарби А аст. Ва дар махраҷ ман чӣ дорам? 2 зарби 2 зарби А. Баъде ки ба зарбкунандаҳо ҷудо кардем, мо метавонем ин касрро ихтисор кунем. Ва ихтисоршавии касрро чӣ хел мешавад? Ададҳои якхелро ихтисор мекунам. 1 2 аст, инро ихтисор шудам, бо якта дуи монанд ҳаста, бо А ҳаст, инро ихтисор мекунам ва дар охир боқимондаҳоро менависам. Дар сурат чӣ мемонад? 2 зарби А ё ки 2а тақсими 1. ва ин ба чӣ монад? 2а ҳам навишта метавонем. Як чиз бояд диққат кунед, ба зарбкунандаҳо ҷудо ба зарбкунандаҳо. Амал байни онҳо ҷамъ ва тар бошад, мо ихтисор карда наметавонем. Масалан гирем, як мисол нависам, x минуси y тақсими x квадрат ҷамъи y квадрат. Ман инро ин тавр ихтисор карда наметавонам. Яъне дар инҷо як x дорам, квадраташ меравад, дар инҷо боем квадраташ меравад ва дар охир чӣ мемонад? 1 минуси 1 x ҷамъи y. Ин умуман хато аст. Бояд диққат кунем, амал байни онҳо ҳамвақт бояд зарб бошад. Хато аст. Агар зарб бошад, баъд ман амалии ихтисорро карда метавонам. Зарб ё тақсим. Тақсимро ин баръакси зарб аст. Як чӣ ҳастанд. Айниятҳоро акнун бинем. Айниятҳо чӣ буданд? Якчанд айниятҳо дорем. Ин қавсҳоро кушодам. Ино ҳамчун бо формула айзод карда метавонем. Айзод кардан шарт нест. Ҳама вақт агар мантиқашро фаҳмед, ҳама вақт ёфта метавонед. Масалан, чӣ бошад? x ҷамъи y дар квадрат. Ин чӣ маъно дорад? Ман x ҷамъи y зарби x ҷамъи y дорад. ва ин қавсро бояд кушоям. Қавсҳои кушоишавӣ мо бояд донем. Яъне x-ро аввал бо x, баъд бо y зарб мекунам. Ин чӣ мешавад? x квадрат ҷамъи x y. Баъд ман бояд дуюм аъзоро y зарби x, y зарби y, яъне yx ҷамъи y квадрат.
یعنی x ضرب y ضرب x اینو یک چی هستن و از اینجا چی معلوم میشود؟ ifade ما x کوادرات جمع 2x y جمع y کوادرات. یعنی این عینیت رو باید دانیم. با یک چندانشون هستن بینشون اگر فرق باشد شما میتونید با این قوس رو یعنی من یک بار جوابش رو مینویسم لیکن اگر باور نکنین البته با قوس رو نوشته با این نمودی رو شده میتونه چی میشد x کوادرات مینوس 2x y جمع y کوادرات. فقط اینجا منفی شد با عینیت ضروری این x کوادرات مینوس y کوادرات این چی است؟ x مینوس y x جمع y. یعنی اگر من هر دو اینو ضرب کنم طرف چپ رو به دست میگیرم برعکس هم نویسم میشد. بعد کوبیو هستن در کوب بیاین با جمع سر کنیم x جمع y چی بود؟ x کوب جمع 3x کوادرات y جمع 3x y کوادرات جمع y کوب. یعنی شما این رو با 3 قوس نمیشه شده میتونه منطقی یک است و با مینوس داریم این چی میشد x کوب مینوس 3x کوادرات y جمع 3x y کوادرات مینوس y کوب. این عینیت های اساسی است. اینها رو باید ما دانیم اجزا دانیم برای سوال ها رو تستر کار کردن و نحستر فهمیدن کاری ما رو آسان میکند. و یک چی در واقع گفته گذاریم با قوس ها جدا کردن ifade ها رو با قوس ها چه جدا کردن میتونیم؟ مثلا من دو اعضا داشته باشم بگیم که 8 کوادرات و y جمع 6 y کوب. من اینها رو با قوس ها با یک قوس گرفته میتونم. چه گرفته میتونم؟ هر دو اعضا نگاه میکنم و در آنها عددهای و حرفهای یخید رو مییابم و آنها رو از قوس بیرون میکنم. مثلا 8 و 6 بیاین با شکل شد نویسم 4 ضرب 2 ضرب a ضرب a ضرب y 6 رو من چه نمیشه میتونم 3 ضرب 2 ضرب a ضرب y ضرب y ضرب y و هر دو این فوده من نگاه میکنم اعضای مانند ها رو مییابم در هر دوشون دو است در هر دوشون a هست یک دوی a در اینجا یک دو y هست در اینجا یک دو y هم هست و این رقم ها رو ما از قوس بیرون گرفته میتونم چه می نویسم 2a y و در درون قوس باقی مانده ها رو می نویسم. از یکم اعضا من باقی مانده 4a دارم و از دویم من چی دارم 3y کوادرات. اینو چی را هم تز و تکرار کردم گذاشتم و اینها رو ما چیزی که ما در اینجا گذاشتیم در درس‌های نوبتی درباره اقتصاد کسر رو استفاده میبریم.